Mwaramutse neza mwese kandi igitondo cyiza kuri mwese mubasha kuba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwe mudukurikiye mu bice bigiye bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tubabwire ko intambara ikomeze ije kuba ihindura isura hano mu burasirazuba bwa Kongo. Tubabwire ko ingabo z'u Burundi zikomeje kuba zikubitirwa hano muri Minembwe. Tubabwire ko igisirikari cya Kongo nacyo cyamaze kuba gitera mu baturage za bombe kikahaturitsa. Tuze kubabwira ko Colonel Rugabo nawe yagaragaje ko FDNB na FARDC babashe kuba bakubitirwa hano muri Minembwe. Tubashe kubabwira ko hano mu Rwanda abarimu bo mu mashuri abanza basabwe gusubira ku ishuri kugira ngo bazamure urwego rwabo mu buryo bw'uburezi. Aya makuru yose uko twagiye tuyabategurira yose tugiye kuba tuyagaruka mu buryo burambuye. Tubabwira ko muri Fizi FARDC yakomeje kwibasira abatuye muri Minembwe mu bitero bya bombe yagabye ku baturage. Nshuti mudukurikira ni munyemerere aya makuru tuyarambure ku buryo burambuye. Nimushaka ni munyemerere duhere hano hano mu Rwanda. Tubabwire ko Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko abarimu basanzwe bigisha mu mashuri abanza bafite impamyabumenyi ya AD bahawe igihe ntarengwa cy'imyaka 5 cyo kuba bamaze kuzamura urwego rw'amashuri bakabona AE mu buryo bwo kugira ngo bagire uburezi bufashe. Iyi gahunda ije nyuma y'ivugurura ry'imyigishirize mu mashuri ndetse n'abarezi TTC aho abanyeshuri bazajya biga imyaka 5 aho kuba 3 bakarangiza bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza ariyo AE. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko igihe cy'imyaka 5 cyashyizweho kugira ngo abarimu bafite AD babone umwanya uhagije wo gukomeza amashuri yabo. Nyuma y'icyo gihe umwarimu mushya azaba ashaka kwinjira mu mwuga wo kwigisha ndetse n'uzaba asanzwe mu kazi azasabwa kuba afite impamyabumenyi ya AE. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Irene Korodete yavuze ko leta izakomeza gufasha abarimu bafite ubushobozi buke ariko ko atari buri mwarimu wese uzabona ubwo bufasha. Yasobanuye ko abarimu bagomba gutangira gutegura hakiri kare uburyo bazakomeza amashuri kugira ngo igihe ntarengwa nikirangira bazabe bujuje ibisabwa kugira ngo babashe kuba batanga uburezi bufite ireme. Tubabwire ko aya makuru none tuyakomereje muri Kongo. Tubabwire ko Colonel Rugabo nawe yagize icyo atangaza ku ihuriro AFC M23 ndetse na FDNB ingabo z'u Burundi. Tubabwire ko aya makuru ari kuvuga ko muri Fizi aya makuru ari kuvuga ko umutwe wa Twirwaneho wemeje ko wo na AFC M23 bamaze kugera hafi y'umujyi wa Uvira nyuma yo gufata ibirindiro ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ryari rifite mu duce dutandukanye turi hafi y'uriya mujyi wo muri Kivu y'Amajyepfo. Tubabwire ko aya makuru yemejwe ku cyumweru itariki ya 23 Kanama nibwo Twirwaneho na AFC M23 bigaruriye uduce twa Rubarati na Marimba. Umuvugizi w'ingabo za Twirwaneho Colonel Rugabo Fidel yasobanuye ko Rubarati yafashwe ubwo ingabo ziganjemo iz'u Burundi zayiturukagamo
zayiturukagamo zikagaba ibitero ku ihuriro ry'ingabo zabo. yavuze ko nyuma y'ifatwa ry'ako gace umwanzi yongeye kubatera, biba ngombwa ko arirukanwa muri Marimba. Nanone tubabwire ko Rugabo yemeje ko muri iyo mirwano AFC M23 na Twirwaneho bafatiyemo ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo n'imbunda zikomeye. Anaburira ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ko nizikomeza kwigira nabi zamburwa intwaro ndetse n'utundi duce zaba zarafashe. Ati yaba Marimba yabaye Tombe, yaba Rubarati yabaye Tombe, kandi n'ahandi nibagumya kwigira nabi turaje tuhabakure. Tombe ni Tombe ubu ngubu nta kindi, kandi na Ruhuha iri hafi aho nayo tugomba kuyifata. Rugabo kandi yashimangiye ko Twirwaneho na AFC M23 badashobora kwihanganira ko ingabo za Kinshasa zikomeza kubangamira abaturage zibafungira amayira. Uyu musirikari yavuze ko kuri ubu aho Twirwaneho na AFC M23 bari atari kure y'umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati aho duhagaze ubu ntibagire ngo ni kure ya Uvira, ni hafi. Umuntu ashobora kureba gutya akunama agakora hasi ubundi akakora akantu agahita abotsa busamaki. Nanone Rugabo kandi yaburiye ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya RDC ziri mu mujyi wa Uvira na Baraka ko nizikomeza ubushotoranyi bizarangira iyi miji yombi ifashwe nayo igacungwa na AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Ati hagati ya Uvira na Baraka biterwa naho bazaducokoreza. Nibaducokoza turabatumiye kandi bitegure ko tuyirya busamaki. No kuvuga ngo Uvira batangiye ubushotoranyi, twarya iyi Uvira tukaba turayicakiye. Yasabye Wazalendo, FARDC n'ingabo z'u Burundi gufungura inzira zirimo ihuza Minembwe na Uvira zifunze. Bitaba ibyo AFC M23 na Twirwaneho bakajya kubyikorera hakiri kare. Nanone tukiri hano muri Fizi turabwiye ko kuri uyu wa mbere ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nanone ryagize icyo ritangaza ku makuru y'ibiri kubera imbere ku rugamba. Mu biri kubera imbere ku rugamba turavuga ko ni ibintu bibi cyane kubera yuko izi ngabo z'u Burundi zikomeje kuba zikubitirwa hano muri Minembwe ndetse na hano muri Fizi. Tubabwire ko ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakomeje kugaba ibitero mu bice bituwe cyane muri Minembwe, muri teritwari ya Fizi, muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano yo muri iyi weekend ishize. Itangazo ryashizwe ahagaragara na AFC M23 rivuga ko kuri uyu wa mbere itariki ya 24 Kanama muri 2026 saa 3 n'igice za mu gitondo ingabo zishize hamwe za Kinshasa zagabye igitero cyahitanye ubuzima bwa benshi mu mudugudu wa Nyaruhinga utuwe cyane mu gace ka Minembwe. Zikoresheje imbunda za Moitire 120 zari zashinzwe Iburunga hafi ya kwa Murima.
Iki gitero cy'amabombe biravugwa ko cyamaze guhitana abantu benshi ndetse gitera guhunga kw'abaturage ku bwinshi nk'uko itangazo rikomeza ribivuga. Ihuriro AFC M23 ryaboneyeho gusaba abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga kuba abahamya b'ibihe biteye ubwoba n'akaga bikomeje kugaragara muri Minembwe no mu bice biyikikije, aho ibitero bikaze cyane bikomeje gukorwa buri munsi ku mabwiriza aturutse i Kinshasa. Ryongeyeho ko iyi myitwarire y'ubugome bukabije ntigomba gufatwa nk'ikintu cyoroheje cyangwa ngo yirengagizwe. Iki gitero kiravugwa nyuma y'imirwano yabahuje muri weekend ishize yose abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho n'ihuriro rirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa bivugwa ririmo gutegura ibitero bikaze byo gufata Minembwe banyuze muri point zero. Nanone aya makuru ni munyemerere tuyasoreze ahangaha, tuze kubahereza andi makuru ari update mu kanya. Ubwo nanone ibiri ku mirongo y'urugamba biraba bimaze kuba bishyirwa ahagaragara. Nshuti mudukurikira turababwira ngo mudukonere like ndetse mudukandire kuri subscribe ku bashyashya mwese. Tubabwire ngo aya na makuru yizewe tuba twacukumbuye kandi tukabagezaho amakuru yizewe kubiri kubera ku mirongo y'urugamba hano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu byo twagiye twibandaho, mureke tubabwire ko Fizi FARDC yakomeje kwibasira abatuye Minembwe mu bitero bya bombe. Mu makuru nane twababwiye ko abarimu bo mu mashuri abanza basabwe gusubira ku ishuri bakongera impamyabumenyi mu kwigisha kwabo. Mu makuru twakomeje tubaramburira twababwiye ko Koloneli Rugabo yagaragaje ko bari hafi ya Uvira ndetse aha Gasopo FDNB ingabo z'u Burundi ndetse n'iza FARDC. Mu makuru rero twibanzeho twababwiye ko ingabo za Kongo zikomeje kuba zigaba ibitero kugira ngo zisubize ibice zambuwe na AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Nshuti mudukurikira mwese, aya makuru nahangaha tuyasoreje, ni munyemerere duhinire ahangaha tuze kureba andi makuru y'ibiri kuvugwa ku mirongo y'urugamba. Nge wabateguriye aya makuru kandi nkanayabagezaho ni Iradukunda Musirimu. Munkandire like, munkandire subscribe.